Normal kanyam biakamal. Dr. Riek Machar led to did a long shakalat. Kajana modern political consciousness at the continent. Ano bitek bagware wiki South Sudan. Dr. Riek Machar kaletin kon chalat. En dauran konweri ano bi konti kanei ti dong bata go bakalat. Nuer community. The Dr. Riek Machar take a 10 minutes coach a society dan chaja ship. Kichi society dan karware. Take a ship kene dial ay wika South Sudan. The jang ticketin door to one to goal ticketin. Anu Bran and Walle be George anu der mugwadere lat Dr. Riek Machar. Reunion to one which con we con ta teaching a jetama. Ade con a jack and go Dr. Machar chalet. Nating one Jumala latka. Ramilet jack chajano kono baramlen magwa baja appreciate ke bajalet kami kebelet kami kwa. Dr. Machar jen ko represent ne resistant political participation kind of visibility at the national level. Jateka siyasa karuntung one. Kamishi will lugu kore kete diale konti shalat. Ode South Sudan darakwa. Muna ako gwar tagwar. Muna ka siyang diala kokien ngaja ka. Rain wari kire wi South Sudan kele utaram kui Dr. Machar. So kako could symbolize ni juten content chade luang kamide kagak. Ko and situation tinche endure kiche luang ko ba ko terkaka. Ke jiu te chajono no de jabat. Dinong ode chawa wanyam radiant kare diara tone. So Dr. Machar historical role kaje can wear political identity malarani ngike kumana chalat. Let go bana tika gwasan wale are wika South Sudan kano bukondial winte na content bukonte kamanga ikona. Be lanman danan ngike Dr. Machar. Dr. Machar ni chang mengi ke jen war tongwan. Kiman kwa support ke je en waradial. Mana joran kokien. Adwa bala shode jama commercial ke federalism kana governance reform. Ano de kuumɛdɛ jager de let ke democracy de ramro da watch. There are resource ne kader ka control go directing con to come na de kula to cause right now mi guji jan South Sudan mi nyai na ga jamala let chedit ke dar chedit ko shiran chelat chelwang cha por shalwang atana. So what they do
Bika resource ni nene ko kien. Bika na kula kan la nyen kien. Ajen manen yana tama liu na gajere wika South Sudan. Cha reform cha jagor. Cha federalism. Ki federal system cha janok. Dwal Nuer ke federalism. Dwal jang ke federalism. Kene ti dwal gwata me kene tin kontin cha ti den lat ka kwak. Nene ko kien. Tin kwa resource ne kwa la cham. Cha goro de ka dak. Cha goro temi de la de gwakan. Dr. Machar Aram Kel goro ne dial de ka go. Ko de ramro da dwanga no ke de ramro da ngaje nga. Jena kula teke men chal ke self-determination. And self-determination dung gat Machar. O bramro da wi yen ke yenda tidang na napin but biri jindun bi kwaka bi utilize bi realika Dagma cha na teka dek tele dore deka o de power de jere structure de jere alika de randa gwada jangach de manda na long de jangach de na roja gwa o chiradin chide ya control ke resource ni ke biu changa jak jan dwal ke president self ke me yadit ke election dwal ke queen kware ko de kwar de ka kwany so kujamo Dr. Machar lo jeno de nas de ka marginalize gore general anda rong haji no nga rei wet ka South Sudan mugi kona mbo kon ko an Dr. Machar me kunwer ku kale shujen tema ten wala no chu nyaka kwi first by president Dr. Machar ten mo kore de gwa kilet kon manchala analysis ku kore de kirik diala kon la tuok che Dr. Machar la ka tuok jen mi jograna no nena baro de chung ke bu kono nyam nena kon Ramadan ande kana nok kiram dan ande kala dika be kana kwain kana jewich chang re duarun bo ke chang yan gat ching bo de nyur and then de ram kala we ngungu la ro du chabach pak te kadu gar ji ching ban ne tedan bare chong nyal bi neten kono nok ngungu be garo jej bi ne ko nok ngungu be garo jej very simple ba ngaje no ngaka bo rich a chan no ne diti mi chaje kwanyang kwa gi chaje vote ane de konen chije vote lo yikane nok ne de ko kene konen chaje lung no won then we can issue support because chine dia chi agree ke cha ne to cha ga block so whatever me bugram mo jala do run me je ga baladen kwermo and then ba ne to joge raja karandu jog jana me chaje kwany ko bne dial bika par chala no jin mi chaje kwanya la kwer bu nong ne she mor bu le ne she mor ka che jan ta dan tan first by president gwate dan chela jeno boro de chung ke kuumɛdɛ South Sudan ke bala kwer very normal kuumɛdɛ lat ke election telmi chalat telmi jeng mi chalar me liu John Garner mabio telmi chalar ka kuyo der la kwer ken me kok January na kore na nyin ka jang ke kana kwer mo jang log bana nyin na mo chi jandan te ka first by president dagmancha la de wodi bene dial bakalos ke ba system ba jogo as long as the demo go dagmancha tali le you can be there and show bana kul shu ke jama pin dagmancha me chi dagmancha chala ro boro de chung ti gwanter ni ke me yadit kalyang de gaja anode dagmancha da ro de chung bere ma char choi ka pol sine dan theten ka bom
that was normal. There are machiro the chung riek machar awake no. It was just force. So mi charge we ke force charge we jaran. Na me beja. Mi charge we jaran. But deal take a mishal ke question of protection can a self defense ka jarama mo. Bitech ko aganka. Muradien Bran brought the defense, mutual self defense. And Rame go no bear but I'm de or gang. So Shandete, Nura, bear benectin, de order gang, kadub down the gankaja. Major kid may check with an oring macharam bro chung, let you go over with Bajayar. Going on the Arano Queen Quadel at 2015. You kill you go over Jabba to get 2013 a Kulia Kulanongane. Again, tired down a shoe where you can church you can talk again. Cody, walk and read the Alacon, Tintere, you could do back here, what the Arabic South Sudan Chungan Kelganga, capacity by President Chung and Kelka Dagmachar. Go with your Dagmachar, Bamuga Bellat. So much it can more. You catch you use and no Kennedy tea to be chong a rune capacity by President K. Dagmachar. You can never quine. So when a bucket took, then do down and cook on Kucho Dan Colvin Gaja. You are concho took, come on, I can a care. The queen of Queen Dagmachar. You turn out you let no young machar go again over Barora Chunkaja, Kadenate no. Winmon, Kanamatogono, Bana, Rajaram Kel, Mejarwich. La Jajugono, let him Majak, and then Bram go ban away ban let commercial Democrat. Kaluar, and over Ramo Quer Bajaquan. A genta down at the Dark Chargaja. Then you go over Leld, Barora Chung, Baquananeca, Michalogoneca, okay. Go teleforce, Name teleforce, charge look, then be new. But Kir Kadwale, they go to Ramo, Mede road a chunga, big and room. Go by the Albacula bell, we riek macharke ballad weede, then she go to Corbajato. So then me took Shoidan, go back on took, go Bokodan Samit, K. Banamalcon yat Piniam Kim Yadit, Kakwiko Movie look. Bejinak, unless you're Samit Kaja. Bilar no bachongaje. So mo kwador kon kwaka dagan tama kajan ki kura me. Chugu no riek machar is the main problem. Ma already and bro the jejorun mala unwara ki kwan ware mala do bro the chung. Bikira ngaje no ramme bo baja gwara nga baja gwara nware. So you might thought that do dak machar jala problem chene dia lado no yene ngum gagan ge kuma naga ne she manakon e kuma ter me de gat dong men ke nam ten wan ma de je bugon grenial mala lar ne siang e mi ngi mi gujiro no bin bumi ma chu ka gat kenen kon bum ne ken re win mona me kelio ram changa de jek ram mo chela ngur la human ram mona. So we can yadi naga con right now, K changa con a jack, you can quick first by President Dagmachar work a you con a jogono, checken and South Sudan tell la win in a deal, chawe jana carodian. So ne the other con shunka Dagmachar, taken kachonko, bigger terray chung nikin, go and win with jack. Me gorn jano with baja loot, kiba quaka baka yar, kiba nat, ten condong de kuma look, but terrarin buchanan no. No, bakan ke baka yan ke bala da jack cher mun to tama yo de kuma na mo che fail ano ke che jack mena ga jan right now right corner shi ban kame da ne inshallah da Dr. Machar no kir che gore no take South Sudan ma de woni kir yara na wech ke yara na do dan da nyam ka ja so ko bana agree ka kel kir a kwer ma de ben pin ko cha kan chamanana gurge de lat rewi South Sudan ke lu che goro de jalat jemnen yana tamte dak ma cha tere ti gen ke te yana atene re lok mu lok
reason de ngai kondial adwal adwal kirm yadit ko der dak machar der je face ka national election abiben yana no te committee to one ti cha kwan ti cha kuma spele ayo cha je banjoten so ne me amade yin lang hach man da dien ka yen wore ala kwa dak machar shi jen kwa forever ka kon Nuer community dide Mugo yen oreng machar ramu mumichi de rich ke chat na cha de ladika manyam chara anga dien ka kene diala content te kel ka ya made dak machar de jalen ko dong de South Sudan de jenong mal deng machar chelet ke kwidan kon Nuer chelet ke kwidor ko kenti lede ke kwine ne dial kan all the 64 tribe lede ke kwidien ko be ta mal te la liam butuok and federalism lat kamani dak machar o bram roda right jene tar na wal ka jalab mubu winna babulo ne ka dun jalab bene betene de ko kent lat ke ni system na lat ke jalab I can tell you na gwa se dane che me china ka ra ka jalab ki me nyina ka jalab kan jalab kan re nyal kan je men use along no against innocent people yes la boga nya umu ko gwa de dan but chi bong mudi mi che kana men tam let kim yadi de makan Nuer gwa me na kan Nuer. And to make this worse, need to content quarren yale kwa ka jal kanware. Then kel ke kir ko yo cha Nuer cha ka tiam. Ka ku jamane Nuer community chit ke community dialen ko kien. Lenkaram kel. Achang bin Nuer bi ka luka ku dak machar. Dak macharam kel chi ram chi ne tongwan. Achi community chi de yar chi de lok bgor bigana ka kwiko chungan kel ka dag machar we mean that chi community chi lok okay ka kukan micha kukan kan ka tugurun kan ida to ko na ba chang lel gan nakan dial la take remnants ke tibu dotten kan tibu dotto we je de ka gwasan be ngum be kana la dona tel ne la to kan dial tel dorm de took at once la ngwanga about jeduna mo ba jenene kan so riek machar a symbol ko kondial medena gor de kono gor amen mi chamandana gore bala rewi ko South Sudan amen mi jalat mo konte pingur ko michal ka mo kem yadit kata chikana tie up neja ko chika dong kan gade kam kan kwar kan kam kan ke gad kien chemlat kiran tama kam kwar la kwar to beja jam nene cha nyaar ya kwan ala special emboy metekel ka jala we let ko let kire let kajen kukan la kok wal jakan gat chana jakan ka wan ko to nyin kan wore so me kan aren ko relika ka kan editi bigane dial bakan ka so man gwalong kele chit ke 2013 edana na kan wore ka kwidak machar jine dial chi gunena tama ti jang chi kanen ji ko tore chi kanen ne to ngono ngot la sure ka tat ka bar ka ne de shalkati imurle kene kono ngura la chior kana tan waran kono cha ko yo ke cha lo dien cha nang yo yamunyu do dien ta machela la kor ko reng machar e ram mo lok South Sudan beta kamar reng machar jan ko en kwara lat ke jabara madana dwale kir reng machar mi ma che kaf mane jang kan diala ko gad jana shi ko banya man tam gan ngajana malat ke kir gula wo be we South Sudan ke le be yar and then they are making a move ni rekonde charen kom pink kirm yadi right now be karar ka kir ku ka kanjrar dino ka poidien ko chicken dagma charbo gor ram ro ya check party de bro do mo ke bona dien ka dwalien ka logdien ka ba email chika loy ke me dane lokene nyamne taman bade la goro sharod ba se shit ka dagma char ko approach chale pojena mo reng ma char mu ku fight ka queen ne dial chile luin kore ka me dane gore lele luin jokke jog ko she ko nyan ka yenten kono goro de rande do de jejek den bi blogo no bi a chonkel bi mo ka yoron party mu dien bi chonkel ka ja ko logo je no ba ji kwet ke ba o ka me dan me logo je mu chile loy ka mi chile logo ne no wal ko that is what is happening right now so no more there we go kondial
en wo riek machar a symbol of hope ka South Sudan, ka symbol of federalism, ka symbol of democratic government, ko buwej balwar anyok men gor ke long min lug riek machar lar man look je cause ne why I think look riek machar you cannot even mention tana kan laro riek machar ji kuumɛdɛ chala kuma dung chiamane. That is normal. Guadale na ke struggling laro do gor brother soron kan dong de support ne tilalo yal keje chiram bu betrayed room and point the prison self kim yadi tilad me ngo ena kokona. So riek machar, good thing about him ojen chiram mamadong they chono de jabat na just struggle na the same thing we just talk much na ngoda bo there's the same way bijen ka kirim yadida. So riek machar jela symbol lon ke symbol of hope ka South Sudan. We are karwa ne ka dial compared to kirim yadit mi yani gu riek machar nyanga dial o de kuumɛdɛ de reform de jere kala magwa mine chete ko berwech mine chete ko take tibe yare which mine take ko which akwaje liberate which akwaje developed which are el ke kane dial civil servant ke je manande je resource ni akalat ke go but ni de ter kan kwak re which to goro wukan wuka ka poken ken kan yo so pel kan ko ken ke kan diar ne ko ken. That's the reason mishu nya ka je lon wala so de jogo no ne na metera madak dot dar riek machar ko be shon kel ken kire jin kang na rodo riek machar jaram nyam man go de South Sudan de tekaman kiram go de jayar anang na meka jikel mishun ke kem yadi ngada no shung ke destruction dung South Sudan ke dung Nuer. Riek machar jaram nyam man dan de gorne ideal ko jaram dan be mal bi no re wi ke South Sudan man nogie ki logje tel riek machar kir compare minimalat kire jenede krieng machar jenede te malalar ko no jin mu goro dak pinyiran mene je ka gore ka pin mene goy ka mene ka gar pin mala de men dien mu kulo ga ka jam ko rieng machar kana ga me dane gor ko kap ko je jin mu mishiran juno na me che gwa ka bi gore bi ka ko ti ka power ko this what happened in the like dictatorship mi cha charu cha look mi ay jugo no ma lat ka bi lok la bi ram mo baje yen ko che bele telmbele lat jam nenen ko kire jaram dan tenyam riek machar ku duna preach ko hana kuin kwara lat keje kire janeno sherlock jin tel michal ke brodi chung ko ngeje no chebe padan kir adwal anyo kir mi jade ben pinge je jane men bari har wi ko am kaje ki be lu wi ko am kaje kir mi yadit jen a fear ko kwinen dialte contention nakare wi ka South Sudan gwe no mu we rodo wo wi ko am dwal ke chiamane chale fear no mo ki chale dwal la chare ke te jeg diala kona chenyot ne ya gar ken cheka nak ne kona chenga je what will happen to my kid jen menen yen tema nobody can access kir amena gat ke goto kon te ten te under protection midit ganga ken chang ko cha goro tembi ke nyot ke tin jer kon lat ke gwandien we bonne kan official diana ko ontere we ke South Sudan tin je let ken ke gang kan gat kin ko chicken bi joy ke community ke chicken bi joy gwante ko ken ka tin ajen ku kan je la ladon mi jin wire ko ri altiba ne de kon lat ko Nuer kwa sarande cha chi man ken cha wo chicken na ngon to gol ko ken ti gat ken chicken dere wech mun Nuer gat ken ka gwado din chicken ka wujre wech these are the people that ladon Nuer kwa sarande chali loraba ko chicken ken no tel shi man ken Nuer kan ga jen kan no dor jan ka jan kan Nuer ken be tonre Nuer ka kwi ko shung na ka dang machar ene shana ne na gwa kon yalla ndane kon dial chak batin jerin kon lat ka ga pinyana be ka gwich ana ka bene dial kon shanga jegbo be nyin ken dial be ka relaka jala lar ken Nuer no wa pinyalo ka kun kujirun kwi to moran walde gujeno chi riek machar chi yen chi la de jek ki jine dial kon shung je kel no shi gujala na ka wal ken kon bu bi ger kule mit ke tungandi kuna ken kule mit ke tunga tot ki malga so gore no jin binyo char nyok an ban nyo je report den biatema